MC wa wodi ya Bogeta West DMK Kiogora na Wegoji West Mutembe Mbioki ni batetheretie na baria bathiririe bwega kiri KCP ndene ya wodi ciao gwetana mbere na mathomo jao. DMK ni aezanite mathanduku kiri aritwa igana rimwe na we Mbioki ethirwa akiguna ana 93 ni baboritie kurumira kithomo ni kenda kwiguna na kuguna kinyanja iria baumite. Mutugikare ni akurikithia ni MC Wegoji West Mbioki ukurukira foundation yawe akiguna na 93 bya gwita skuru barabara gwete maxi 350 kuma na mpumi ndiro cha KCPE na kiaria na nyeretia na baba gwikira kithomo mono na ubeta secondary. Think outside the box. Think outside the box. No kala bugani okara ugwarunja ukubiria university ragelia gwaka kanyomba nja muzembera tukamenanira kamberie tukamenana na teka muzeyamboraga kada tekamamia akili yakwa au kwawe mbaberia kubogania ora ndora bage bakogeta bakobogania teta sawa na gwireu karotegara au bokaragau sawa sawa bakurukira na irobi wona mangoroba uwona bwana bakurira bakeja bakawona lebelele wakite ngoroba kwa anabeto bwendete sana na bwa skuru bogashoka kaire gutwona sawa sawa. Remember we are your mentors na tukathi mbere kubwariria mauntu ja mega untu bure kinyabo karekite wandini ya Bogeta West DMK Foundation ikiguna na igana rimwe barabara gwete maxi 350 kuma wandini yawe na mathanduku ja gwita skuru ni area cia kamurigo kidogo kenda bomba gwikiana bao form 1 but not to form 1 iliambirio report skuru kuma Monday othe monga tariki 10 cia February ndi patron okionyo primary school na randa athoma era na ndagwite mwana ore okethaire number 1 every year nkamu sponsor school secondary through my foundation na mwaka jo nkuona mwana ou ari atuketho inyo twe mu support aguthoma school na aretete meru school kwenda ku encourage ana ba kinyabo bongo ibathome ana baraba kathoma B+ bagagwata B+ na ba baketha wena chance inye gwita kuthoma degree cia onde ni America kwa ugo ithiro withomaga withiriretie buru. DMK ne memba kera ne bogite botoka bararwaga nanga bana kawira Mwangaza indi nikigina kya mirandi ya matura bararujaira lakini kira turendaga tuweja heshima heshima ke turaromba mwe thiurukire guku bwandingire kura no tubwa mantu jaranda promisete obaka no endo batuye kante jande bwera kaburo tigera kinoro tugekira era tigarire kiangwe the other side tugekira roje no mutoro mutebie tugakinyia kagia roje no makobo tukanyukira one tukanywa mugai bogia kwa patikwethere ku tikaba kwa bobandenja ndwe moro na batu MCA twene na ngaba na wetu gatutunyete ambassador auga no kaeja na baina machibo batu ateto consult but na nde ndo ari nkona ni ciamberetie na naronge kire mabango jwa kweja na ambassador ari wingutekia ketho etu cokere ntu bamo bana ba itukubamenya bwega baumete nja very humble ibako ni scholarship as opposed to rira gwatuika ana bonthe akaeja na ngiri 10 kire ana 300 akipa award kuri ana bamo ba imondire thaina that's about need actually kurirwa fee on the 50,000 kenda bathoma na nitufomete committees ila very soon mekimekia mande igakalande bonde na deputy president na governor na tuije na formula ila tubatikoza tukirutagira to ne ngoge nekenda ngoge twabiri ninjetere mbere mwaka juthira this financial year kuma gicigo mbunge kia South Imenti nkiripoti ndeto cia weru wikendi rekwa rietwa ni Mutugi Kare.